Reka twongere tubasuhuza inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, twizere ko mumeze neza hirya no hino mudukurikira muherereye hatandukanye. Muri ab'agaciro ko mwemeye kubana natwe hano, ariko natwe icyo cyizere mwatugiye ntabwo tugitesha agaciro, ahubwo tubategura ibiganiro byiza barimo n'amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Ngende twa Ruben Masengesho bazaniye amakuru agezweho muri kino gitondo. Ndaza kubwira ko mu karere ka Rwamagana umugabo yafunzwe azira gusambanya umwana we w'imyaka 4, naho mu karere ka Muhanga ho umugabo yishwe n'umuriro w'amashanyarazi. Mu karere ka Burera abanyeshuri 7 batawe muri yombi bazira gukubita umwarimu. I Bujumbura ni mu gihugu cy'u Burundi, umukobwa udafite ngo ihene ngo ntashobora kubona umugabo. Ariko none tukiri hano mu Burundi, ariko inkuru ifitanye isano na Kongo, tubwira ko inzara iri kuvuza ubuhuha mu basirikare b'u Burundi bari muri RDC ndetse no mu butumwa bwa MINUSCA. Izo nizo ngingo tugiye kubagira amakuru yacu, reka tuze tuyarambura. Reka tubatangiye mu karere ka Rwamagana, tubabwire ko umugabo yafunzwe azira gusambanya umwana we w'imyaka 4. Umugabo w'imyaka 31 mu karere ka Rwamagana yatawe muri yombi nyuma yo kwiyemera ko yasambanyije umwana we yibyariye ufite imyaka 4 y'amavuko. Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatanu tariki 26 Kamena 2026, bibera mu mudugudu wa Gatare, ni mu kagari ka Kimbazi mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya Ruhangaza Brigitte yabwiye ko uwo mugabo afite imyaka 31 avuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kabaya. Yagize ati arakekwaho gusambanya umwana we bwite yibyariye ufite imyaka 4. Yabikoze mu gihe umugore we yari yagiye ku muhanda guhaha, aje asanga amaze kumusambanya, nibwo yahuruje abayobozi kandi umugabo arabyemera ko yabikoze. Gitifu Ruhangaza yavuze ko uyu mugabo akekwaho iki cyaha yahise afatwa, ubu akaba yajyanywe kuri sitasiyo RIB ya Gishari, ni mu gihe umwana yajyanywe kuri Isange One Stop Center kwitabwaho. Uyu muyobozi yasabye ababyeyi kwita ku bana babo bakamenya aho baba bari ibihe byose. Yabasabye kandi kujya batanga ibirego ku ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryabereye mu ngo zabo, aho guhisha abarikora kuko biba ari ugutiza umurindi no gukomeza kwangiza abandi bana. Mu karere ka Muhanga umugabo yishwe n'umuriro w'amashanyarazi. Tugirimana Ernest wakoraga mu birombe by'amabuye y'agaciro yafashwe n'umuriro w'amashanyarazi ahita apfa. Impanuka y'umuriro w'amashanyarazi yahitanye Tugirimana Ernest w'imyaka 30 y'amavuko yabereye mu mudugudu wa Gitwa, akagari ka Shori, mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Yohana Tarsisi yabwiye Umuseke ko Tugirimana yarasanzwe akorera kompani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe kuko ifite ibyangombwa. Avuga ko uyu mugabo ubwo yari mu kazi yafashe ku rusinga rw'amashanyarazi rutwara umuriro aho bakorera ngo agahita apfa. Yagize ati bagenzi be bakomeje gutegereza ko agaruka ntibamubona, bajya kureba uko byagenze, bahageze basanga yarangije gushiramo umwuka. Yohana avuga ko iyi mpanuka yabaye ahagana saa 9 z'igicamunsi cyo kuwa gatanu tariki 26 Kamena 2026. Avuga kandi ko ibirebana n'imihango yo gushyingurwa nyakwigendera mu cyubahiro ndetse n'impuzamarira bizakorwa na kompani yakoreraga kubera ko isanzwe ifite ubwishingizi. Umurambo wa Tugirimana Ernest urajyanwa ku bitaro byaho RIB iza kwemeza nyuma yo gufata ibimenyetso by'ibanze by'ibyateye iyo mpanuka. Naho mu karere ka Burera abanyeshuri 7 batawe muri yombi. Abanyeshuri 7 biga mu rwunge rw'amashuri rwa Runaba ruherereye mu murenge wa Butaro ni mu karere ka Burera batawe muri yombi nyuma yo gukekwa ko kugira uruhare mu gukubita abarimu 3. Amakuru yitabwa muri yombi ry'abari abanyeshuri yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ignace Ngirabakunzi, wavuze ko bamaze gufatwa kugira ngo bakurikiranwe n'inzego zibishinzwe. Abanyeshuri batawe muri yombi bose bari hagati y'imyaka 15 na 18, mu gihe abarimu bakubiswe ari Nshimiyimana Michel w'imyaka 33, Ndikuneza Jean Marie Vianney w'imyaka 45 na Bucyana Jean Baptiste w'imyaka 35. Nyuma y'ifatwa ry'abanyeshuri ryabaye kuwa 4, ubuyobozi bw'umurenge wa Butaro bufatanyije na polisi y'u Rwanda bwagiranye ibiganiro n'abanyeshuri bo muri GS Runaba, babashishikariza kurangwa n'imyitwarire myiza, kubaha abarimu no kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga
amashuri. Abanyeshuri bitabiriye ibyo biganiro bemeye ko habaye amakosa ndetse ko bagaragaza ubushake bwo kwikosora no guhindura imyitwarire. Amakuru aturuka mu buyobozi bw'ishuri avuga ko abana 8 bashakaga kubuza bagenzi babo kurya, maze umwarimu wari ushinzwe gufasha abanyeshuri Habonimana Jean Bonaparte w'imyaka 38 agerageza kubakumira. Muri icyo gihe uwo mwarimu yakubiswe inkoni mu mutwe na bamwe muri abo banyeshuri bituma akomereka. Abafashwe bakekwaho uruhare muri icyo gikorwa ni abanyeshuri 2 bo mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, bakaba bahise bajyanwa ku buyobozi bw'umurenge wa Kivuye bashyikirizwa inzego z'umutekano kugira ngo hakorwe iperereza. Hanze y'u Rwanda duhere mu Burundi tubabwire ko i Bujumbura ngo umukobwa udafite ihene adashobora ngo kurongorwa. Mu gace ka Isare mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi hari umuco w'ubukwe umaze imyaka myinshi ukurikizwaho umuryango w'umukobwa usabwa gutegurira umukwe n'umuryango we impano n'ibikoresho byinshi, ibintu bamwe bavuga ko bibungabunga umuco mu gihe abandi babifata nk'umutwaro uremereye ku babyeyi b'umukobwa. Nk'uko umuco biteganya, iwabo w'umukobwa bagomba kohereza amarobe 4 manini y'ifu y'imyumbati, ku buryo irobe rimwe riterurwa n'abagabo 2 kubera uburemere bwaryo. Banatanga ihene nzima itatse icyuma, ibitunguru n'inyanya ku ijosi, amakara ndetse n'ibikoresho hafi ya byose bikenewe mu rugo rushya. Mu gihe ibyo bitangwa, abavandimwe n'inshuti z'umukobwa babiherekeza baririmba, babyina, bavuza ingoma n'umwirongi kugeza bigeze kwa sebukwe. Ku munsi w'ubukwe abatumirwa basangizwa amafunguro inshuro 2, babanza kurya umuceri n'ibindi biribwa, nyuma bagasubizwa ku meza bagahabwa ubugari n'imyumbati bafatanije n'inyama, isambaza cyangwa imboga. Uzana ibisindisha nk'urwagwa cyangwa byeri ahabwa 1/2 cy'ibyo yazanye, ibisigaye akabinywera aho cyangwa akabitahana. Amakuru ava muri ako gace agaragaza ko inkwano z'umukobwa ziri hagati y'500 ndetse na miliyoni 500 y'amafaranga y'amarundi, cyane cyane iyo umukobwa yize amashuri makuru. Nubwo bimeze bityo ariko umuryango we niwo usabwa kugura hafi ibikoresho byose byo mu rugo usibye uburiri n'intebe. Iyi mihango ikomeje gutera impaka hagati y'abayikora nk'igice cy'indangagaciro z'umuco w'abarundi n'abayifata nk'umutwaro ukabije ushobora kubangamira imiryango ifite ubushobozi buke. Dukomereze kuri inkuru yuko inzara ngiri kuvuza ubuhuha abasirikare b'u Burundi bari muri RDC n'ubutumwa bwa MINUSCA. Umuryango utegamiye kuri leta wa FOCODE watangaje ko abasirikare b'u Burundi bari mu butumwa bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC no mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA bahangayikishijwe n'uko bavuga ko bamaze amezi menshi badahembwa. Uyu muryango uvuga ko abasirikare b'u Burundi boherejwe muri MINUSCA bamaze amezi 11 badahembwa. Uvuga kandi ko bamwe muri bo babajije umuryango w'abibumbye cyangwa se ONU impamvu imishahara yabo itabageraho, basubizwa ko amafaranga yagenewe imishahara yabo yakomeje koherezwa ku gihe. FOCODE ivuga ko ibi byatumye hibazwa aho ayo mafaranga yaba yaragiye, isaba ko habaho ibisobanuro ku micungire yayo. Uyu muryango unavuga ko abasirikare b'u Burundi bari mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bavuga ko bamaze amezi 8 badahembwa, ibintu uvuga ko byatumye imibereho yabo irushaho kuzamba. FOCODE ikomeza ivuga ko ikibazo cy'imishahara kidakora ku basirikare gusa, ahubwo ko hari n'abakozi bashya ba leta, abarimu, abakozi ba ANAJESA n'abaturage bavuga ko bamaze igihe kirekire badahembwa cyangwa batarishyurwa amafaranga bavuga ko baberewemo. Uyu muryango uvuga ko ibi bibazo biri mu bimenyetso by'uko ubukungu bw'u Burundi bukomeje guhura n'ingorane zikomeye, usaba ubuyobozi bw'igihugu gutanga ibisobanuro no gushakira ibisubizo abaturage n'abakozi bavuga ko bagizweho ingaruka. Kugeza ubu leta y'u Burundi ntiragira ikitangaza kuri ibi birego.
gusa Uburundi bufite mu burasirazuba bwa Kongo ingabo zirenga ibihumbi 10, ni mu gihe muri Repubulika ya Centrafrica hari abasirikare babarirwa kuri 760. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho muri aya masaha. Yitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza.